Ubabu teibo shampoo bladon menta prawos nem ka kerta ba uteu rang ba bla de we ni kishpayele elsted ha ka por bakadang ya bha ka jingele na ka benta ban penyo ka jilla rilo mikhalia ha ka be de ka bha kam bha jam na ne ka reservation policy panang ta ka jing I jong u komunai kai ka jinglang ka pule ka puti ha ka jilla kini kisi ubabu teibo laikan ba aram shabang editor Rupang. Babu teibo shampoo sokme de kendo biang bat phi Beli good. te hakane ke ji kendo bat phi nakwa ban ye kren phi de sipai hill state hasha ban yo ek hill state phi pila don banta bha ha ka ji ye khi nak banta ka state nani ke jilla rilo te hynrei ka mat ka bang kwa ban ye kren bat phi hakane ke singi ka lo ba kumno kali wan kani ka reservation policy hakapor baka Meghalaya ko ayo el jong state Pi ni silong tang di volunteer hai ki state haga jing pensiong sit jung ki ramba bangila day ka por gi bangi ki la ka jong gila biang na dong silong kiong ni kum samlai ni nyon ni ka ka volunteers organization banyak la ka jong state hynrei kata kiting yo state kamot banginya rengkat kedan bat kiwei ki state hynrei ndal yo state yo I tip ban baka don sak dan don ka reservation pi ka reservation kat kum ji so jungi kadai yang I ki ba duk besuk bat ki badang long tak lo ye ki khamta mi ki rulum ki dang khei ba lo te ndai gani ki reservation dang ni dang perkhat ba gani reservation kawan biang isu perkhat mo ngim tip mi yo tu klar isu mutur ba kawan la bo e ka sipor kindala kham develop khandia Ibrio, this is the way no, ni saying kat kedan. Te hynrei ka continue mental ayo state hadu san post nem. 50 years ngidang long kita Ibrio benang sakit. According to the reservation lagi susu ini. te hynrei mat di bang kwa ban clean phi nak ai ka phi suthu menshwa kapni bakani ka reservation ka dei ka plus dang da sokara sa mingi dulu Kata sedang sarkar iu ngam ngimla ban patai mo mangi ngiptip la ai man dak sarkar India ban aya kisel tribe ban resepsi yaki haki kam ki jam bat kini tai ngadu swa bang yo hilte kat kum ki so jungi hynrei kumnu kawan bihang kata reservation ndalai ostie nama yangi la pensusu tagi ginong yalam ba ginya fight no la ka jong state ginya ka ringkat ka dan na bagi state gimde ju pensusha senja teka jingli jonga kalong kumni sun post nem ngila ya to te nakane ka reservation haka jing yo I jong phi mano ba mentoy ukarone ukasine ni ora se ruspa o mentoy pun manu beduk no beruspa ne nak reservation pi ngan jupa pi kata da kumwei pat to mo ye ki state lang bo garu mikir pet no mo tre ti yasa tong garu khasi changya ye yo state nile yo state kamut ngila ni ham ni ngila yen kat ye le lang ni tin ka beling mo ba kumno pada la phya dan phya pada yang I bo garu la ka jom u khasi la ka jom ujan dia kre lang bani
Ti benta kalau poiman siaga jing ya pia jai ben real. Ngia teli ngia gele state dari state ya pia susu. Ti mat kan poi ke pot haga jing I junga bai mat la ya de banya. Don lai jong jong. Tika jing mentoy pangakali ya pi tip mentoy karo naga negara resolution mentoy kasi mentoy baduk na mentoy pun beruspa ti bayo I sadus nem wilayah menta Kum bagalong ka administration menta mo kapangaling mo mga kalong ba dalayo state lawan ka assembly ladon ginong mikmat san post nem san teli election kapasuling mo kalong ba kumno dang ya pia pia nalayo state bre ya pia ba pia susu ti hakajing si sia ke reservation hak tu po ka dai lang ya baro tribes tin dai dalai ya fight lang nalayo ba de ngi pia no ngi mut nya pia tin ông ki bayo nong ngai tang gitu ki badon hakabor ki bayi ngasem lani ki lok ki jor jong gitu ki basenjar minister MLA well kalau kentup lang officer very much ti ngam la su kai na tu ko por empat university mo ni ngi college ni shop ha ko university ke Gauhati University ni dai lang na tu matric ke penyai ke Gauhati University ya ke 7 states ti gidang ya la man pas sak ma hadu BA dangbat ka sang pas na Gauhati University gidang la ban yo honors distinction ti ndalayo state I bakahyar pada kani tip kadi nak kajing keno ka poisi kita gin rumut ki kiele ayu habagila ai ki ka board ka ikhtiar da ka constitution of India banyale ya ka jingi rengkat ka dan bagi state rejayu mi kum yu inuk sama ni gini snap kita ki member of the assembly ki pass the resolution na ka benta kata ka ILP la thau ki kinong thawan la thung ki kinong thawan ki pass resolution ki pass ki sarkar India ka thi ka snap ki kimda mele ka ikhtiar yu mi ai ki kimla dei maki ban ki man hu pai ba ki maki le dei ban kum si ong no ko di por si sha sangan na to ka policy ba kum lu to ka di kimla dei maki ban sha sangan da Delhi kimla dei maki ban lam ki pai ba ban ki hadu ban yo even to do whatever we must do hynrei kalong man ta kum ni kia kular mani ki kam ki jam ki newan ye le election kum ki nong ye kini kam ma office le ki kam engineer ki kam contract and what else te benta ngawan ra pi sagoi ka kham udkhar hapong megelia don resolution kadang bitang ketu begiong lese ke open category no ndai haba pi page menta arsnum kenti bopas IAS di utang khar te kam dei tang kata ngawang shu ye pi la da pi pe ye ke resort pi video nonghikai pe ye ke resort jong ke SSLC pe ye ke resort jong ke HSSLC balada pi pe chi degree ru kinai ki khar kimdon distribution ndai ki wan maki hak padu hak resort examine ba fer kai ka daw Bandali keren hop te in every sphere
hangi ni don ke state le jong rei du to khat bu punya kata ke jingkeli kami balai to me examination kila maki hangi kam don ke incentive kam don ke encouragement what you come school kat banang mi ski ke jing punya school ru kendrum kenal jadi ngarung kam school ngadon sekretariat menjua asam ngarung 63 mari pas BA matric po finance settlement po tang hadin kat tu ke di benai ngalai kerja ji ya kerja poi hadu ko dai thu khana te ka long bi kum bo ya ko man poi sa ka thang ni ko sa la poi ka jing sha report chu chief secretary tu dai ha ka tu ko pon ngin tho og bi ki secretary ki di ICS kim dei ki IAS ki Indian Civil Service that training is being done in England. That is why ki pair habangaya kaja bangam itu iki dak asamya ngapen kia berngem kita experience pen poye ngas chief secretary utau chief secretary wa ndangala itu ki oh you are right how will you do a work which you don't understand mahang tapo department ki ong yang keli na itu B.Sc lah ngong I never ask from people to do something dengan kelak ke kerja tangadin arban lai menai ngan shim cuti ngan tip bangam yo tangan tua pun isti kan istikali lagi ngan dawan pai kalau ada ke port long school every ngali ikendu yu tau pada sapo Saint Anthony's kali yu don vacancy pada hari on what vacancy on teaching Pika ni what's your qualification wong ngau yu BA honors father wong kaman tomorrow ngalai join nanti ngadang bot ngelapas kat ke BA nganyo hikai di 9 10 7 8 9 10 sini gile aku no hante kipa yang ngasih standards pan hikai not only for 1-2 months or 1 year for 4-5 years dikejayu ki nonghikai jonga ki don dang don hante ya bangali joy nri ki pair ban menta ki yo i nga ngap ju shong nga kamra nonghikai bangali rahan ki sha gadut mali di surok ki kali nga bale sinu pija ong ya pi bu nga tingalai shabat kan di bam bale pi di bam shabat bang ni watra thì em ngon kêu em kinh màu nhí tiếp bà phi lẽ ra nhí kinh màu là đi nó cái cây phim đi chụp na school nên cả mình sống đi bà nhí so mình ta ngan pin saya ngak kendian kalau mut ke jinga ke dia je pi secretariat kalau tang nak dau ba pi mi tu ya de asamis yes betul ban pintre ban panjiram nak we nak benta ban nang ya asamis cấm đi vào ban nang ya asamis to do the work from the explanation of other people I have that phim đây what hadu benta ngadang isi yu modi pulau mi ke keren Hindi sadon ki ban translate benta lagi translate ngakeren manga pin translate ma phi klapes kami team of the talk.com to jemata wan sekoi kaman san post ne mi la ya
ngile puno kada ke solution dan kam ini bang ini beteng ne ya pundo pendang ngam num ong ta ha ke jing yu i jonga nga yu i ba kam di su te pendang ke solution la de ben pelong be salon sa dia ringkat ya le ya kun gitu bukan hikmat gitu kinsu sa kata kamu does it mean bang in silong be kita kijai benring bisu sha sa ilong backward sa ilong support sa till we die mental what hapok ke state tu la de badlong general tambahangan si mention like no bom de trashnong kai tang ki nong song kai new state in ya kun by general state tin re haba play join lang ban ye ki state la yo ka state ni de ki nong ye ki bang ni de mangi nong pan state nong yo nim nang ban pen kam ka pikir ba phim nang ban hi kai ban penya ban bon ra hi rule ki an ban kum ban penya ka state ban ki sprang kapaling mo ngango no pingal dingo ikir sensitives for 50 years la change mo man kasne menta chu wan sa ban terwa surok ban terwa ying dor bar ban terwa maran what is this nonsense development kata ka development ngai kini pro kim ki development tengah pe kini tengah tip should be is it the policy of this government from central government ni kai but you ai tinggal rap bete mentang ni dang bro kata ngilong nongkrong gum jong no mentah ru iman gi syukrong dam dan in center lakut but bale san pusnan piele ayu bim temon rai ban control gadi em tigawan mapi kasurok kalaban pahu ke jiking kalaban pahu ani ke jabin jong pi kam don ye kuma piong mentan pidang keren mesti mentan piong baka an ILP ka bade ban ai ke jing long try jong khasi hala ka jong ni jaka de ke sukarin dia kamai tai de ni ke jingai ban pen bi je pi ki ban thawa han ti kin ru po ki biang maki ki bapa su ki bangila je according to constitution invested them with power to rule and look after the state they have no power to fight against center they don't know how to find ways and means to fight so man kili sago ki pide wa ka ju ko por ko mun kai okay menta la de jabang ye kren bu ye ka reservation no fitib ha ki khna ki bodon ha pur ha long ki yo ki jing kai bo ha nangta fitib ha ki don ki khun jong ke mle ki don ki khun jong ki minister ki bang ki school si lo ki pha si school ki barem do ha india ki perlu de phopula ka system kan ba ki no khna jong ki bo hanong kendong kim don ke school ko biang kim don ni ki college to jabing jong ki kathli kim yo amata ye ki jing hikai ka be rangkat dor ba ki de khun jong ki minister ti pitharai ka shong hok ki khun jong ki minister bakin la de la shai bo wan yakni e ka kam ban yo kam engineer yo kam doctor bakin wan rung lang ha ni ka bha jong kendong em hang ta ki mai ma la da ngiang ngam ma phang ke jing ku di dalamat ku nonghikai baki rang ba jui pinong sinong dong le ndai tang sinong dong wa ra son ke jing ket khia kam don ni education min ni ki brai dang ye kan mau tong Thomas John kamot la kim wan kim niam kristan ngon education kalau pa do kata ri tang don pat ri baben pa dai kan niam kristan mo
utau abiki umi no pareng no na stai semi wat ki jongi ki le iu ya ki school ngandol balong benta la penkela kum ka business lai seng school hat snong na cha sanong kendong lai bopli isnei sa bopli ya seng bat utu dong seng du kontraktor ki ban long member pada ban penyai ke education ki di kita ki sim ki doloi ki who knows nothing about it kalau don ko bi nganum ye so kerteng ya kasno ngala sia appoint muhet ban le che kasno ring a tip ha ki e ban long ki member to the managing committee ki kontraktor ki deber ngala ong pa yu tau we bahien bola khamsai ong pe ngan dale poi manga ngan be bas im ngan be ban ding do ngan be ban bin tri la da pin dan anything in education committee ndi sam pilong e ba pilong member managing committee of school no nothing doing but ngalale ru aslong ngalong fi kadon ha ko ka por ngapni ai ko bi school way businessman kan no mi so ten idea la stegi school ko itra ngale pensedang mengawan yarap iki to namang na siya suspend school pa ngai lam iki no ikai ngati leader jo kasi time dia former no sengeng so kajayu ndak hikai ngangal ong pe la pi day school naga benta ga business nothing to be that with me ngamwan tapi ong ban day school ban ai ga jing start ki kena ki tinggal keluar banyak rap ti ong ha ga ban kong ki ong ta ngandale ari don tang hapling system asnem ki supply khao bamdan je kabu ki ban tap po kamra school kotak ngandale ko bi simbol school yang kena sebab embok kidang pen iyo ba ngangong sorry ngalai kren ba pi bala rapi ong ban thao school ban le business nothing doing with me namar kata ngam treasure ban yarap ka school tang sistem na asnem nami cukum ta sanong kendong dong nong ipi manu baseng school de ki businessman sarung itu ki he ki im ki doloi ki phem su tenda pintuno kumno tenda ya kini kam pendikar solution itu ki bayo le school go penuh de folak khun ki minister nawan seni ki wan kini ya keju ke bah jo pedu tu ke paramangi ti nya keno yenu hak bekut kawan ke jing keno ikini nong mi khat but hadu mentang ada linggo bak ndalayo state kiele election plan banyak thau surok banyak ben kim ju kren ni kata jing ya ki an ki kanun ban ra ban te ke jai ben riu ni ban suru ti jai ben riu ki sekarang myo i te satang ko wei bukan keli ya fi menta bila don hagarta ko proportional win kidbok opinio e kamet ke bukai bakhia te nang ta pila de rulang nonghikai la bun proportional te ke jingli jonga ka long ka ke jingyo I jong phi ya ki khna school ya ki samla pule hakine ki swi ki bomenta khamtam masya krenno menta ba ke jing pule jong ki kala ya kini menta ba ke jing pul por jong ki hakata ka baki om ka juk jong ka social media kumno pi kadi ke development kawan ringkat bat kijing sendiri kam cimuan tang cimuan bat kam tam ngam ong tang hangi
ngai i kari India baro kowe kadi ke development in technologies kalau randin ya ke jingnang jing sta jongki kena but kumbi ong fi kadai tang gitu badon spa ki bara ban siapa ki yo jing sta re hang di ngai asito mentala penun kam hayeng ya khot khun da ka mobile I notes da ka mobile no explanation nothing it seems ti kumno kan ru te kumang ngong i phi men shwai habale i kai mangang te tang bakin pha high school lu ki book shwai nga habadon ba pet high school ki nonghikai tu nonghikai ba long lo bangan late pada bandrung ha class 9 but 10 ha ki snem bangan hikai standard kita hikai kumnu bangan rung kumnu bangan keren ni ki ka ai ki jing keren bangan keren ni ki ha pile pikemikai e pisuri a keren biria ya ki watcha ki bakin biria pa hikai ka do kata kli kerseng kli ke jakasong kli kata tu kecing hikai juga. But kecing hikai kalau bahaba pi hikai school, kan ma ba pi ningkong puli ya ketuk ba pi hikai. Ukna udon kaman sobang kecing puli tu pi. Nama reading 1% enter the meaning of that paragraph. Lalu finamban puli. Kita kicing hikai ngayo anak kinong hikai kata kita kinong hikai kibat don ki bompat pas matric pernah don nong hikai matric kan pas hikai hadu upoi shim tution ni B.Sc non matric but ngang da kan mau sai ya ke formula juga algebra ka sakut sa ni jebeng da ka jing hikai jung hadu kata ki kai perkat noi kai school wanra bai kai maths ni tu kai week subject ki wanra ke register bakat ni don ki notes don ki jing patai pa ketuk register pada kan da kut snem ka la jam kerwap no blue tiet ki kena ki le tengah ti kata ketika ek bengai i mencuai kita long dedicated ki noi kai ki bani kai but ini juga bapin one kelas klem prepare ladang ale ban hikai ka we poetry la shai benta ka miet nga ban kre ban patai ban ka ban patai sa kumto adin kadang sonra poetry I must know what is beating of the poetry metam don't sure what college so kan mau rhetoric prosody the beating of the poems bo hikai du martin na rian ma ja kita voi kimran shu to ai no ka khubor jong ki ko mong ye phi mantang ye pen khut ye ki ji ka ai ka khubor jong ki ko basai bat ko beleng ko shaki nonghikai bat shaki samla pule hakinik sum kumno kin ai bin mo ki ngan ong ye phi da ka pharing kan ja to if you want to be a teacher, you must resolute in your mind that you'll be a teacher in the true sense of the term. Ni man lek tang ban yo tu lo. Pilih yang tu ban ti kam le ko ta nang ni học tu thì kena school pat somla pule te gi ani thì là chấp thì nghe cái là puli ban mà
Tinggi dikaitan. Kami kita tak. Mut ke kongsan ni mut banong kadai ki kemi ki pan kadai ki nonghikai ni ban tilenti samla. Dan lah. Parents, teachers. Kami baru mentakim saya. Pas sekolah tu malah pak, kan tu pak tution. Kita bisa. Bukan. I pity.